bayramınızlar menен kuş kelipsizler özgöçe. Kızın 40 yaşını ödeyip kızlardan başlayalım. Hormatlı aileçekiler, bugünkü toydun günökörlörü, klassdaşlarım, barыңızдар kuş келипсиздер. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ар дайым ушундай той артынан тойлордон кездешип жүрөлү. Дасторконуңуздар ар дайым жаштыктарга жайылсын. Ушун менен бирге айтып кетким келет, ушу балдарга чоң рахмат айткым келет. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Агайчилер, сиздерге да чоң рахмат. Ушу сиздердин артыңыздардан биз ушундай даражага жетип отурабыз. Башымды ийип таазим кылам сиздерге. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Сүйүктүү досторум, эжекелерим, агайларым. Бүгүнкү майрамдын күнөөкөрлөрү бул жерде бардык 82-жылкы балдар, кыздар сиздердин майрамыңыздар менен бардын алдына. Анан ушул жерде досубузга рахмат айтып кетпесек болбойт. Нурбек, сага чоң рахмат. Ушундай аброюң бар экен. Ушунча досторум сени жоктоп келип, мындай чоң дасторконду жайып, бизди сыйлап отурат. Ушундай достордон көбүн ашырып, жакшы саналаштарын ушундай сенин жетишкендиктериңе көп жүрө берейин досум. Силерге достор чоң рахмат. Алла разы болсун. Дасторконуңар дайым ушундай жакшылыктарга бар болсун, бай болсун. Рахмат силерге достор. Урматтуу агайчекелер, жана Арбажан Толушунун күнөөкөрлөрү, классташтарым, досторум, сиздерге ден соолук, узун өмүр, бактылуу жашоо каалайм. Дүйнөдө кандай жакшылыктар болсо ошонун баарын сиздерге каалайм. Ар дайым ушинтип ак дасторкондун үстүнө маанайыңыздар ачык, жолуңуздар ачык жүрө беришиңиздерди каалайм. Ошон менен эле бүгүнкү күнү кандай маанайыңыздар ачык болсо, өмүрүңүздөрдүн аягына чейин ошондой маанайыңыздар ачык болсун. Классташ балдарым, силерге чоң рахмат. Ар дайым ушинтип дасторконуңар жакшылыкка жайылсын. Силер бизди сыйласаңар, силерди Кудайым сыйласын. Ар дайым ушинтип көп нерсенин үстүнө, жакшы нерсенин үстүнө күбө болуп жүрө берсиңер. Кылышканыбыз сый болсун. Ар дайым ушинтип жакшылыктарда жолугушалы. Силерге чоң рахмат досторум, классташтарым. Силер үчүн биз сыймасканабыз. Кызыңыздын чыгаан мырзаларынан болушуңарды каалайбыз. Эл керегине жараган, дүйнөнү дөңгөрөткөн мырзалардан болгула. Дагы бир жолу рахмат силерге. Assalamu alaikum. Beni barcamızdan hoşlantıcılık, romançılık olsun, agaycıgiller, mücahitler, klassdaşlarım, ağırınızda tinç bolunuzlar. Şimdi ardayım şu жақсылықтарда oturup жүрер edi. Şu bizden şunday жақсы нәрселерге көролуңуздар, барчаңыздар. Жалпы аманчылык каалайм. Жалпы барлық 82-жылкылардын майрамы менен. Чынында Нурбек агабыздын, Аяш агабыздын да эле өзгөчө бир орду бар адам. Ана Саяштабындагы башы көрүнгөн тегеле жети ууруга Кыргызстанга таанымал адам. Ага майрамыңыз менен бул биринчи сизге береле. Мен аброюм бар турбай мага берди дебем. Мына көрүнүрөсү көрүңчү кийинки сизге жагат экен. Көрөлө. Жүрөлө бердиңиз. Anne, tamaşalanmaydım. Bizim işimiz ışındaydı, tamaşalanmayın. Geçinizleri gömüldü olarsın, nerede ikisine açılıp koyalım, ortama. Siz hırdaysızlar, bileyiz, kıskaçın. Azamansızlar, bayramınızlar benim.
çakırayım. Anam bizim muallimler cemaatında Yımırday, altına yaşkardayız mı? Bugün bayramda söyle baganda, bugün bayramda. Neceke geliniz. Bugün bayramda söyle baganda kaçan söyleyiz. Bayramınız kutlu olsun, hoş geldiniz. Toydun gülökörler, bayramlardan soğuk. Şunday toydu, ayırmay, uzak ömür sürüp, taş oynayıp gülüp sürüyoruzlar. En soğukta olunuzlar, 40 yıllık, 60 yıllık, 80 yıllık toz varınızlar. Hiç olunuzlar. Bu tatağa umurda biri, gönül vurgan satıra. Asırdırdayız. Abi, o yüzden sana çıkarağız değil mi? Bizler gibi var, nemeler de olur. Kılımı dardan kılım vardı, kara kuluca susu ağlı. Baldadılan tattuk kızıday, görmezsün susunu sağına. Sürsem dağını sarana, kara kulcam yetmez sanama. Akalaydı vasal gevay aney, çoğum adamdan gelin sana. Kargır menin gelmek tosuna, bürküt şaşıp büküp sayran. Işkın deri vaskat tosuna, cürgan günü meslek sağlanan. Çılgamaynak çırpı atlenip, çılgalardan tutup su geçip, aldırın dilip karagan. Balamı meslep sana, gör görmez çaylo caşılı tör, komur cemdü salgın asılı cem. Koptu beles gün koy teskeyle, koy kaytargan günüm sağına. Dündüğün öldü dün buladı, babam capkanın kızağına. Yürü cal kaydagan, atam cürgün yerini sağınan. Apam capkanandı sağınan, balağım istep sağınan. Benim kutlu olsun, ne zamansız. En zaman. Biz bu geçince gelme çakıralı. Geliniz Ece'ge. Birlikte söz varsa, hakim el başkanı, hakim dayanmış. O son söz var. Barlar baklı oldular. Ders olunlar çın olsun. Rızkınlar mol olsun, duanlar büyük olsun. Barlar duasıya çaklar. Balgulda ulan istep, bastanda tursan sen istep. Başkaga kömür vurulvay, bayağı gündüre istep. Başkaga kömür vurulvay, bayağı gündüre istep. Alay basıp getirsin, maluka kardeşim. Bu gece anın beri
kettin jegi yok. Sen üçün dağa yırladın, dağa bekele kırdadın. Getirgen günün boynundan geçirip koycu cırgalım. Getirgen günün boynundan geçirip koycu cırgalım. Жүріңіз әмі, жүріңіз. Белек ала келдіңіз әмі, ой, толағалай. Сізге бір белек бермін. Қайсыңыз шығат? Азаматсыз, Бесеке. Денсаулығыңызды берсін. Шындай білдерді ұртап сүре беріңіз. Konkurs жариялайды десек аш келіп қалды, билейді десек тағы аш келіп қалды. Назарыңыздарға қайрылы Ханбике бейшілері даяр болған болса, биге шақыралы. Даярсыздар ма? Biraz даға чейін жай музыка жаңырат. Ашыңыздар тату, кешіңіздер көңілді болсын деп тұралы. Ханбике бейшілері болады.
ortağa alıp geleyim. Tuğanlar geçenki oturuşta görüp kaldım bile. Özgeçe bir bile karap turumuzda bile. Libidzinka bir bile karımızca. Muzika dayar bana olsa. Soluk oldu. Biraz bilgi ulaştı mısın? Libidzinka bileyim degen mırdalardan var mı? Çiğirmacılıktan biraz bilgiye veririz be Libidzinka. Ümit ketmeyin. Gelin, hadi. Canım ağabeyim kahveye geç. Geliniz ağa. Sinan'a geliniz. Ökümüzdür. Siz sol kolunuz menen karmanız. Siz sol kolunuz menen. Siz on kolunuz menen karmanızdır dağı. Yaş kızımızdır ya benim hükmetmanızdır. Hükmet mezgeç arasında analar. En sonun azamatsızlar. Mayramızdır menen. Suğadır ben göçek amı çakırayım. Başkalar gönül eylim vay. Ağlaydım kaçak ey uyumday. Oturam canlı sen oyladım beken ay. Ma koşup akkanı kaldı ey kanları. Bir uykum oy kanmadı. Ümitim beni canımda. Bülbül öp canatay şan çırak. Ümitim beni canımda. Canatay şan çırak. Muz bile senin ay çürüğün. Kanı beylay toy çürüğün. Burun tan nege Suygarım olsun ay yürüdüm. Burundan nege aytmadım. Suygarım olsun ay
Tamam. Futbol davlat. Gelinizler. Vakit az kaldı köşege rahatsızlık bildiren ha? Affetmez mi? Tamam orada. Uçkan kuştun konor yeri var deyip. Vakit bilinmesinden ötü de saat çevesin karap durmazlar. Andıktan kavuluşlarda 3 muzikaga çakramız bilegenler, bilip kalınızlar. Buna uşul 3 muzikadan keyin biz 20 yıldır azemde çağımız buyursa.
menen jer kөгөрсө, bata menen el kөгөрсө, jamgыр menen jer kөгөрөттür. Bataga çeyin biz Nurgül ejemiz menen Maysal ağabızda ırazıçılık söz aytуу üçün başında açıp verdiler, hemen jeyintikte versin. Nurgül eje geliniz, Maysal ağa gelinizler, ırazıçılık söz aytıp veringizler. Maysal ağamın içi jak edip koy. Irazıçılık söz, birinci kız kişiye verelim, Maysal ağa siz jeyintikte veriniz, geliniz. Урматтуу эжекелер, досторум, классташтарым, эмне демекчимин? Ошо балдар дастархандарга рахмат, дагы бир жолу. Ошо достугубуз эч качан үзүлбөсүн. Кудай кааласа жакшы күндөр алдыда. Каттообуз эми башталат. Ошо баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен тынч болгула. Балдар, sizlerge de rahmat. Şöyle. Урматтуу биздин 82'nin коноктору. Биздин биринчи сыймактанган эже агайларыбыз. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуп кетиңиздер. Аз болсо да создай көрүп, көптөн көрүп. Менин классташ балдар кыздарым ар дайым ушундай жакшылыктын үстүндө жүрө берди. Bundan keyin постоянно şu dasturxon o'rayib bo'ldi, har doim to'yni üstüne jo'ra. Tinch bo'ldi, qayerda bo'ldi, baxtli bo'ldi, tinch bo'ldi. Rahmat, bayramınızlar menen. Gelinizler hemen bata beri üçün çiviye gecekemiz, sulu gecekemiz. Damlanıp duruşat gelinizler. Okuwçularыңыздарга, балапандарыңыздарга, bir mezgildegi çöjeleringizlerge bata verip koyuңuzдар. Келиңиздер. Ар нерсени бата менен жыйынтыктаган жакшы болот. Көңүл буруп батага олтургыла, чын жүрөктөн көңүл буруп олтуралы туугандар. Кудайга миң мертебе шүгүр келтирип олтуралы. Заманыбыздын рызкыбыз кенен. Birbirinize söz söylebey bataga көңүл бурала келиңиздер. Az kaldı, sabır kılыңızlar. Çivi gecike. Men mikrofondu kırmap durayın. Siz alakandı jayıp bata veriniz. Birinci ne demek bu? Oğullarım, kızlarım, baldarım, oğullarım dedi sendere oğlum. Sizlerge koşulup biz daha yaş bulduk bugün. Kança enerji aldık, kança jakşılakay. Жақсы эмоция алдық, жашообузга эртеңки күнүбүздө истейбиз. Көп күнгө чейин истейбиз бул күндөрдө. Рахмат силерге бизге ушундай шарт түзүп, ушундай жакшынакай көңүлүбүздү алгандарга. Эмне демекчимин эле? Мына жакшы айларга, жакшы күндөргө түшүп келдиңер. Улуу күнгө түшүп келдиңер. Рамазан айы 12 айдын султаны деп коет. Ошол жакшы ыйык күндөргө түшүп келдиңер. Жолугушуңар. Дайым силерди жакшылык колдосун. Дайым бар болгула. Үйүңөрдө ырысты белеге болсун, тапканыңар өзүңөргө буйруп насип кылсын, кайерде жүрсөңөр аман болгула, бала чакаңар менен, ата энеңер менен, бир тууганыңар менен, жакшылашкан дос жарыңар менен дайым чогуу ынтымак болгула, дайым бар болгула, дайым жакшылык үстүндө жүргүлө, жолугуштуу күндөр али алдыда. Тынч бололу, аман бололу, куш келипсиңер, барган жерлерге эсен аман жетип алгыла, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун, оюнга тоюп oynap gülüp ketkile, amin. Amin. Әпилаға келіңіз. Рахмат. Не балдайым, балдар рахмат сіздерге şu ne deriz? Ördöktün özüçe de olsa dağı kölde deyip uşak tuğlu ösken jeriňerge var, mektebiňerge var. Bir neçe günden beri rahmat kaldı tilek alıp otasınlar, batal otasınlar. Uşağın bağırdı sizlerge kalmaz. Var olgula, vaktılı olgula, kim ayarda olmasına, eşem olgula, eşem türküle, avandaş olgula, iyi aktaş olgula. Rahmat. Amin. Eğer solaya jeke bata verimiz. Mına bardıq meselenin akırıl ötken ballarım, kızlarım, sizlerge şu dayagan dasturxonuňarga çoğun rahmat, birinçide.
Екіншіден ким қайерде болса да Құдайым денсаулық берсін, өмір берсін, өміріңер ұзын болсын, өрішіңер жайық болсын, пешенеңер ашық болсын, періштеңер қатта болсын. Ушул Алла Тағалам сілерге бардық жақсылықтарды болсын. Тынч болуға, балдарыңар менен, алған жарларыңар менен, бақылуу күндөрдү башыңардан өткөрүлө, аргандай кырсыктардан Кудайым силерди сактасын. Аткан тагыңды, баткан күндү көрүп, бири-бириңер менен катташ болуп, тынч тапканыңар таттуу болуп, өзүңөргө насип кылып, тынч аман бактылуу өмүр сүргүлө, бактылуу күндөр силер жолугуштуу, жакшы күндөр көп болсун балдарым. Бар болуңар. Амин. Аллах акбар. Биздин агайыбыз. Рахмат балдар. Ушул бизге жайган, өзүңөргө жайган дасторконуңарды Кудай берекесин берсин. Ушу аздыр, көптүр тапканыңар өзүңөргө буйрук насип кылсын. Аз дебегиле, көп дебегиле, сабырдуу, топуктуу болгула балдар, буйрук насип кылсын. Талада жүрөсүн, үйдө жүрөсүн, Кудай жар болсун, силерди дайыма Кудай колдопчу. Тапканыңар үй күнөңөргө өзүңөргө насип кылсын. Силерге чоң рахмат бар болду. Бата алгандыгың амандыгың, бата алмагандыгың жамандыгың дейт. Жаштын дагы ниетин, тилегин берет дейт. Келгиздер биз дагы бир аз бата берип коелу. Тамада катары алақан жайыңыздар. Көтөрөлүү билекти Кудайым берсин тилектер. Чалмадан анан ноокаттан келген досторго бир бата берип коет экенбиз. Келиңиз эчки. Болуптур балдарым, мына Акалпа келген балдарым, силерди көрүп биз кубандык. Дос деген ушундай болот, жакшылыкта дайым колдойт, бири-бирин жөнөп таят, кубанычын тең бөлүшөт. Ушинтип досторыңардын кубанычын бөлүп, келгениңерге чоң рахмат, силерге дагы денсаулык болсун, өмүр берсин Кудай, ал бала чакаңар менен тынч болгула, дайым дос болуп, көңүлгө дос болуп катташып жүрө бергиле. Амин. Бар болуңуздар, жыралар. Көтөрөлүү билекти Кудайым берсин тилектер. Сүйкүмдүү 20 жылдыктын ар бир мүчөлөрү, ар бириңиздердин көтөргөн түндүңүздөр бийик, уңуңуздар бекем, керегиңиздер кең жайылып, колоңтоңуздардан от өчпөсүн. Түндүңүздөр бийик болсун дегеним эл ичинде, халк ичинде кадырлуу бийик болсун дегеним, уңуңуздар бекем болсун дегеним, тууган урук дос-чар классташ дегелей журт менен, жакын адамдарыңыздар менен тутунган мамилеңиздер бекем болсун дегеним, ал эми керегиңиздер кең жайылсын дегеним. Мен ойлоп атам, 40 канча классташ келип отурат, 100дөн ашып алдыңыздар. Керегиңиздер кең жайылсын дегеним, уул үйлөп кыз берип, небере чебере кыбыра уланып, урпагыңыздар кенен жайылсын дегеним. Ал эми колоңтоңуздардан от өчпөсүн дегеним. Дайыма дасторконуңуздар ушундай жакшылыкка, барчылыкка жайылып, ырыскыңыздар кенен болсун дегеним. Мына ушундай ниетте берилген ак батаны жаратканым Кудайым өзү кабыл кылсын деп, жалпыбыз чын жүрөктөн амин дейле. Мына ошентип бүгүнкү батаны, бүгүнкү 20 жылдык юбилейде жолугушууга жетиптеп жатып, той сарайыбыздын эмгек жамаатынын атынан, камерачы өзгөчө Мойдун агабыздын атынан, музыкант Жолдарбек агабыздын атынан кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, жеке тамадалык кылып атып бирөөңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү, көңүлүңүздөрдү ооруп алган болсом, ийилип кечирим сурайм туугандар. Кечиримдүүлүк пайгамбарыбыздын сүйгөн сапаттарынын бири дешет. Кечирип коюңуздар.